عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو
الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اصلح لنا ديننا التي هو اسمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat subuh Majlis Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikram Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 1 Oktober 2023 Masehi atau bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nopan Apriansah LC-MPD yang akan menyampaikan ceramah dengan tema adab-adab dalam berdoa. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah ala haziniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nopan Apriansah LC-MPD dengan tema adab-adab dalam berdoa. Kepada Ustadz, kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikrami wat tawli wal in'am wal izzati allati la turami wal jiwari alladhi la yudam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadinil kiram wa jami'i ummatihi al-khasi wal 'am, amma ba'd. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu yang luang, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keimanan sehingga kita sama-sama bisa dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan, kita limpahkan dan hadiahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku itu sangat dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permintaan doa mereka apabila mereka meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, hendaklah mereka senantiasa beriman dan melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dekat dengan kita. Bahkan Allah janjikan ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan permintaan doa yang kita panjatkan apabila betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah katakan ud'uni astajib lakum,
mintalah, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doamu, aku akan kabulkan permintaanmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali merasa, Ustaz, kami sudah doa, kami sudah minta, siang malam kami minta kepada Allah, kami doa kepada Allah, kami solat tahajud, kami solat duha, tapi rasa-rasanya doa kami caknya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma min muslim yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Seorang muslim kalau dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini doa yang tidak ada unsur keburukan, wala qati'atu rahimin, bukan doa untuk memutus daripada silaturahim, illa a'tahu Allahu ihda thalath, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dengan 3 bentuk. Artinya apa? Bahwa Allah sebenarnya akan kabulkan doanya, tapi Allah akan kabulkan dengan 3 macam atau 3 bentuk. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watah. Ada orang yang ketika dia berdoa, Allah langsung kontan Allah kabulkan. Dan ini tentunya harapan kita semua. Kadang-kadang Pak, kita ini nak instan-instan baik. Kalau baca subuh ini berdoa, pagi ini sudah dikabulkan, langsung dapat. Kita pengen instan-instan saja. Sebab itu kadang-kadang ya, kenapa banyak orang-orang yang malas untuk sholat, malas untuk melaksanakan ibadah? Karena dia belum melihat. Sehingga banyak orang mengatakan, Ustaz, kamilah sholat, kamilah puasa, kamilah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih buntu. Kadang-kadang kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan itu dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin Pak, kalau kita setiap kali sholat subuh, macam sholat subuh ini tadi, setelah sholat subuh buka sejadah, tahu-tahu ada 5 juta bawa sejadah gitu. Agak sholat zuhur, buka sejadah ada 5 juta lagi. Agak sholat asar 5 juta lagi. 5 kali dalam sehari kita semayang, Pak, berapa duit kita dapat? Selawi juta. Kira-kira masih tak kita nak galak solat. Kami yakin solat galau. Bila perlu Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj itu tak usah lagi dikurangi. 5 kali solat itu, 50 kali tak apa-apa. Solat baik gawe kita. Kenapa? Karena kita melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya. Maka ini adalah sifat manusia. Sifat manusia ini pengen yang instan-instan saja. Sehingga apa? Kalau bisa, kalau doa itu nak cepat. Kalau baca ya, seperti kami katakan tadi, subuh ini berdoa, pagi besok sudah dikabulkan. Tapi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, keberkahan semacam ini. Dia doa langsung kontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama. Tapi yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Dia dikabulkan, tapi nanti ditunda. Apa yang dia pinta itu agak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Atau yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ketiga? Wa imma ay yasrifa anhu minas su'i mithliha. Allah kabulkan doanya, permintaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari segala keburukan-keburukan. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan doa kita itu. Selagi doa kita itu doa yang membawa kebaikan dan doa yang bukan untuk memutus daripada tali silaturahim. Tapi kadang-kadang kan kita ini nak dikabulkan nian itu kadang-kadang nak tepat nian. Kalau kita minta ya Allah, minta rumah ya Allah, kita nak pengennya kita memang langsung, ya, langsung dalam bentuk rumah. Ya. Padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, tapi
Allah kabulkan dalam bentuk Allah hindarkan kita dari bala, dari musibah. Dan ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Karena kadang-kadang kita ini seringkali menganggap bahwa nikmat itu hanya sebatas materi. Kalau nikmat hanya sebatas materi, itulah kita galak sering-sering kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dapat duit, dikatakan tak dapat nikmat. Kalau rezeki seret, dikatakan tak dapat nikmat. Padahal sehat itu nikmat. Banyak orang-orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, pengen beli kesehatan itu. Maka kalau kita hari ini bisa bangun di pagi hari, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, bisa melangkah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Maka syukuri, jangan sampai agak sudah tiba masanya, sudah tiba waktunya, saat tangan kita tidak bisa lagi bergerak, saat kaki kita sudah tidak mampu lagi berjalan, saat itu kita mendengar azan dari Masjid Agung ini, tapi saat itu kita sudah ada di rumah, lagi ada di rumah. Sayup-sayup kita dengar suara azan, meleleh, menetes air mata kita. Ya Allah, andai sehat itu bisa kembali. Pengen rasanya solat berjemaah di Masjid Agung ini. Ya Allah, andai sehat itu bisa kembali. Pengen rasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai nikmat itu sudah habis, jangan sampai nikmat itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian kita menyesal dan ingin nikmat itu dikembalikan lagi kepada kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa, maka tentu ya, kalau kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada adab-adab ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara adab-adab doa ya, di antaranya yang pertama adalah ayyatarassad al-azman asy-syarifah. Kita memilih daripada waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kayaumi Arafah. Seperti misalnya pada hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang di mana doa kita itu mustajab. Maka banyak-banyak kita berdoa pada hari Arafah. Apalagi kalau kita pergi haji. Tapi kadang-kadang Pak, kalau kita pergi haji pada hari Arafah itu kan lama, panjang. Kadang-kadang banyak jamaah tu bingung. Ya, sudah apa gawe lagi? Padahal sebenarnya isi saja dengan zikir, isi dengan doa. Kadang-kadang banyak jemaah kita ketika hari Arafah itu sudah tidak tahu lagi mungkin lah, sudah zikir, sudah sholat segala macam. Akhirnya apa? Dia berjalan-jalan, ya, ngunjungi. Oh, ini ada kawan, ada sanak dari Palembang segala macam. Padahal hari Arafah itu merupakan hari yang mustajab kita untuk berdoa. Ya, maka perbanyak berdoa. Kemudian wasyahru Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Ini adalah al-azmina asy-syarifah, adalah waktu-waktu yang mulia untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaumul jumu'ah, pada hari Jumat. Ya. Karena dalam hadis ada satu waktu di mana hari Jumat itu doa kita mustajab. Walaupun kapan waktu hari Jumat itu mustajabnya doa, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan waktu yang mustajab adalah bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Jadi ketika khatib duduk di atas mimbar, ya, setelah dia menyampaikan khutbah pertama, kemudian dia duduk. Biasanya muraki dia membaca solawat. Nah, di situ ada yang mengatakan inilah waktu yang mustajab kita untuk berdoa pada hari Jumat. Pendapat yang kedua adalah ba'dal asri min yaumil jum'ah, pada hari Jumat setelah asar. Nah, ini juga adalah waktu yang mustajab. Maka bagaimana cara kita? Banyak-banyak berdoa. Ya, ketika khatib bainal khutbatain, di antara dua khutbah itu banyak-banyak berdoa. Habis asar pun kita banyak-banyak berdoa pada hari Jumat. Ya, secara umum hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayyaltanimal ahwal asy-syarifah. Kemudian ada doa itu dalam keadaan, beberapa keadaan doa kita itu makbul.
mustajab. Kapan itu? Di antaranya misalnya di sini disebutkan kahalatis sujud, ketika posisi kita dalam keadaan sujud. Karena dalam hadis dikatakan posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala fahuwa sajid, yaitu posisi ketika kita bersujud. Fa'aktsirud du'a, maka banyak-banyaklah berdoa. Ya. Apalagi kalau kita sholat dewean. Kalau sholat dewean tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sholat jemaah kalau bisa jangan terlalu lama. Jangan sampai imam sudah salam, ya, baru kita bangkit Allahu Akbar. Akhirnya ngebut tahiyatul mubarakatuh sholawatullah. Nah, ini jangan. Ya, tapi kalau kita sholat sendirian maka tidak jadi masalah. Boleh kita banyak memperlama daripada sujud, karena ini adalah keadaan yang mana doa kita insya Allah mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalam keadaan apa? Wa nuzulul ghaith, pada saat turun hujan. Maka pada saat turun hujannya, apalagi sekarang hujan itu kita nanti-nantian Pak. Ya. Pengen rindu rasanya dengan hujan. Sebab itu jangan sampai kadang-kadang kita ini latah, ya. Jangan sampai kadang-kadang, ya, kalau sekarang kan kita tunggu-tunggu. Tapi kalau lagi banyaknya hujan kadang-kadang hujan pula. Ini sepertinya sepele, tapi seolah-olah kita tidak menerima dengan turunnya hujan. Ya, mungkin kita nak pergi, mungkin kita hujan pula. Maka jangan sampai ada kata-kata yang semacam ini mungkin adalah menurut kita perkataan sepele, tapi seperti ada ketidaksenangan dengan turunnya hujan. Padahal tuh hujan ini adalah rahmat. Hujan ini adalah nikmat. Ya, jangan sampai turun rahmat, turun nikmat ini kita tidak senang. Maka ketika turun hujan, alhamdulillah hujan. Kenapa? Karena mungkin saat itu kita tidak pengen hujan, tapi di belahan bumi yang lain banyak orang-orang yang menantikan hujan. Bahkan sholat istisqa minta hujan. Sebab itu ketika turun hujan, maka ucapkan alhamdulillah. Banyak berdoa, karena itu adalah keadaan yang kita mustahjab untuk kita berdoa. Ya. Kemudian kapan lagi dalam keadaan apa? Wa ba'da shalah, setiap kali selesai kita salat. Maka ini adalah waktu yang mustajab. Berikutnya adab ketika kita berdoa, yaitu yang kedua adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Ini adabnya. Jadi kalau kita doa usahakan menghadap ke arah. Doa tidak hadap kiblat boleh tidak? Boleh. Tapi secara adabnya maka lebih baik kita menghadap ke arah kiblat. Kenapa harus menghadap ke arah kiblat? Karena arah kiblat itu asyraful wajh, sebaik-baik arah. Ya, sebaik-baik arah adalah arah kiblat. Maka sunnah bagi kita untuk menghadap ke arah kiblat. Berikutnya khafdus saut bainal mukhafatati wal jahr, merendahkan suara kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud direndahkan ini apa? Dipelankan. Jangan doa mengkik-mengkik dan lain sebagainya. Direndahkan suara. Apalagi ketika kita sholat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, ya, ketika berdoa jangan juga kita pelan ke. Agak jamaah heran apa yang dibaca oleh imam ini, doa kapu din. Ya. Tetap kita harus supaya makmum itu tahu apa yang kita baca, ya, apa yang kita doakan. Ya. Jadi khafdus saut bainal mukhafatati wal jahri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ayyulih hafid du'a wa yukarriru thalathan. Doa itu, ya, salah satu adab dan sunnahnya adalah diulang sebanyak 3 kali. Ya. Sebab itu kalau kita sebagian doa yang memang kita pengen dikabulkan, misalnya kita ulang sebanyak 3 kali doa tersebut. Maka ini min adabil doa, di antara daripada adab doa. Kemudian ayyuftatahad du'a bi dzikrillah taala. Kemudian doa itu jangan langsung, jangan to the point. Ya. Maksudnya to the point apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah, aku minta ya Allah banyakkan rezeki dan sebagainya. Ini langsung, ya. Adabnya bagaimana? Maka di sini dikatakan ayyabtataha bi dzikrillah taala, dibuka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar dulu, ya, kemudian kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
kemudian ada afana, ada puji-pujian di situ, ya. Kemudian ada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian kita masuk kepada doa, ya. Jangan tiba-tiba langsung, ini adabnya, ya. Ini adabnya. Kita baik Pak kalau minta dengan minta proposal, misalnya minta proposal dengan gubernur, dengan bupati, ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita meminta doa itu kita puji dulu. Kalau kita buat proposal kan kita puji dulu, ya, kepada Bapak Gubernur yang senantiasa memperhatikan rakyatnya dan lain sebagainya. Kita puji dulu. Walaupun ujung-ujungnya Pak kami nak minta duit sekian. Nah, ini adabnya, ya. Dengan manusia saja kita punya adab seperti itu. Dengan umum tua kita juga, dengan mak kita, kalau kita nak minta duit kan tak langsung kita puji-puji dulu, alangkah cantik mak ini, baru ujung-ujungnya mak minta duit, ya. Artinya apa? Ada adab, ada tata caranya ketika kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak boleh kita langsung, walaupun Allah itu Maha tahu. Kita belum mengucap ke doa kita, tapi Allah sudah tahu. Apa yang nak kita minta Allah tahu. Tapi jangan mentang-mentang Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, singkat baik kita berdoa, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Amin. Sebut ke juga apa yang kita minta. Ya. Maka adabnya adalah jangan kemudian kita langsung berdoa. Ada adabnya. Baca istighfar, kemudian kita baca hamdalah, kemudian ats-tsana, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu doa itu kan setelah alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu. Ini adalah ats-tsana, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai kemudian bersolawat kepada Nabi, baru kemudian kita masuk kepada doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina dan seterusnya. Ini adab ketika kita berdoa. Ya. Kemudian berikutnya adalah at-taubatu wa raddul mazalim wal iqbalu 'ala Allah taala. Tentunya ketika kita berdoa harus kita mengawali doa kita itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita sesali dulu kesalahan tersebut, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hudurul qalbi. Hati kita itu harus hadir, ya. Hati kita itu harus hadir ke kita berdoa. Jangan sampai doa itu cuma sekedar formalitas baik, ya. Rasanya kalau sudah sholat tidak berdoa tidak lemak. Tapi hati kita tidak hadir ketika kita berdoa. Maka hadirkan hati kita itu ketika berdoa. Sebab itu kita nak paham doa yang kita baca itu. Apa yang kita pinta itu kita nak ngerti, ya. Doa kita itu harus ngerti. Jangan sampai kita berdoa tapi tidak tahu doa itu apa yang kita pinta itu. Maka kalau kita tidak paham misalnya dengan doa bahasa Arab, boleh, tidak apa-apa kita doa dengan bahasa Indonesia. Masuk Palembang pun tidak apa-apa, ya. Yang penting apa yang kita pinta itu yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus hudurul qalbi, ya, hadir hati kita, ya, hadir hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-jazmu fid du'a wal yaqin bil ijabah. Ketika kita berdoa itu harus dalam posisi kita, keadaan kita itu yakin bahwa doa kita itu akan diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus yakin. Jangan sampai kita doa tapi tidak yakin. Ya Allah, aku minta ya Allah, tahun depan atau bulan depan aku pacak pergi umroh. Kita minta. Tapi setelah itu, ayah, kira apa ya nih yang pacak pergi umroh bulan depan. Nah, ini namanya kita tidak yakin dengan apa yang kita pinta. Yakinkan dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa dan tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kita hari ini tidak pegang duit serupiah apapun, doa minta, ya Allah, aku minta ya Allah, mudah-mudahan bulan depan engkau panggil aku untuk dapat menunaikan ibadah umrah. Yakin. Caranya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya 1001 cara. Kalau Allah anggap bahwa kita sudah pantas menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah haji umrah dikatakan al-hujjaj wal umar wafdullah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah wafdullah, mereka itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. In da'auhu istajabu, kalau mereka berdoa mereka akan dikabulkan doanya. Wa in istaghfaru ghafara lahum. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah anggap orang yang umrah, orang yang haji itu tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti yang ngundang siapa? Berarti yang ngundang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang ngundang, Allah punya 1001 cara supaya kita sampai ke Baitullah. Kita seringkali menyaksikan ada orang dia tidak kaya, dia orangnya biasa-biasa saja, tapi Allah berikan kesempatan dia dipanggil untuk dapat menunaikan ibadah haji. Caranya bagaimana? Macam-macam. Kadang dibayari uang, ya, mungkin anaknya menang lomba atau dan lain sebagainya, akhirnya uang tuanya bisa pergi haji, pergi umrah dan lain sebagainya. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah sudah anggap bahwa kita pantas. Sebab itu tugas kita hanya memantaskan diri. Maka ketika kita berdoa harus yakin. Ya, ketika kita berdoa itu harus yakin bahwa Allah akan kabulkan doa kita, Allah akan kabulkan permintaan kita. Kemudian yang terakhir adalah berikutnya raf'ul yadaini. Ketika berdoa itu adabnya adalah kita mengangkat kedua tangan kita, ya, mengangkat kedua tangan, wa yamsahu bihima. Kemudian mengusapkan kedua tangan kita ke wajah. Ini adab ketika kita berdoa, mengangkat tangan kemudian mengusapkan ke wajah. Kecuali pada doa kunut, ya, maka ketika doa kunut, ya, disunahkan, ya, sunnah ayyarfa'al yadain, disunahkan untuk mengangkat tangan, wala yamsahu bihima, tapi tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Tapi kalau doa yang lain atau doa setelah sholat, maka disunahkan mengangkat tangan kemudian disunahkan untuk mengusap wajah. Ya, ini kemudian berikutnya adalah adamul istijal. Nah, ini yang penting adalah tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa kita dalam berdoa. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa mastijal ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud orang-orang yang istijal, yang terburu-buru dalam berdoa itu? Apa kata Rasulullah? Hum yad'ullaha azza wa jalla fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Orang yang ketika dia berdoa dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falam yustajab, tapi kemudian dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatarakat doa. Kemudian dia meninggalkan doa, berhenti berdoa. Nah, ini tidak boleh. Namanya istijalu fid doa. Ya, tidak sabar dalam berdoa. Ya. Dia doa, ya, mungkin dia sudah berdoa, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasa doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatarakat doa, maka dia berhenti berdoa. Maka ini tidak boleh, ya. Maka harus sabar ketika kita berdoa. Kadang-kadang juga doa itu butuh waktu yang lama. Maka tidak boleh kita istijal. Kadang-kadang baru ditanya, "Ngapa kau berhenti doa? Aku sudah berdoa Ustaz, sudah siang malam, sudah sholat tahajud dan lain sebagainya." Ketika ditanya berapa lama lah berdoa? Baru seminggu Ustaz. Nah, baru seminggu, nah sudah nak minta dikabul ke? Doanya mintanya banyak pula. Minta rumah, minta ini segala macam, doanya cuma seminggu. Merasa tidak dikabul ke, berhenti berdoa. Nah, ini adalah namanya istijal biddu'a. Maka doa itu adalah sesuatu yang harus kita dawamkan, sesuatu yang harus kita istiqomahkan. Terus doa saja, minta saja. Perkara nanti Allah kabulkan dengan cepat atau lambat, maka itu bukan urusan kita. Yang penting jangan berhenti meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, diantara adab-adab atau tata cara ketika kita berdoa, ya. Jadi
ketika kita berdoa jangan sampai kita langsung ya ada adab-adab dan tata caranya. Mudah-mudahan ya kita bisa mempraktekkan apa yang kami sampaikan pada subuh kali ini, dan mudah-mudahan doa kita selalu diijabah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan untuk kajian kita pada subuh kali ini ya. Mari sama-sama kita akhiri majelis dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma dzakkirna bima nasina wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بالله نستعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Nopan Apriansa LCMPD yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata.